bono o ni abono ne bo no mo se ne bo na aloko she o ma na kuno o ma makun nyina nyame be chia mo ka yakofo be chia mo ka no asa de se sa ka ono o mo ni o mo ma ho nyame wo hwa komam enipa ne hwe de tie no papa no wa ye bia ma ye papa o metena asoso wa ye bia ma ye wa ye bia ma ne ye mu ye ohuwa no wa ye wa tu no osre no de kira wo media ni amekan se NPP for ye ni brefo NPP for ye ni pa o mani bradie o mo san ye pesem Kumi nya July 2025 nyame ni mawura baabi asa parliament da kase na bi duru wono o mo se wo bi awura eho o mo do wona ko mo hwa mu wo wo bi so but ye mu wo no nyame ni wura baabi fa de mo so bi so wo no nie na o mene wa wu obi ti se abi bi fo mo ha mo hwa tanfo bi amene no NPP from the year man is now what's up. Pako Sako. Mamba ya. Obako. Mihuno amayokua wamu ukoma shebigafia wana edi ayawo. Wana ye kotokoro sisi. Mihuse amayokua no eye ye bebre. Na yena no wono yono na eye mabu na yiye. Na sama yokua no mihuse. O mayna sasni wonenya na se won stopia de no a ebe yi mo fa ne mani agro mi mo se sama yokono eye aye bebre abusuanya Ernest ya Kumi efum ababonte abimeki allegations womo chese omodation fi awafiri ya na momonte so omodation ka se lebo ene ya ne yenti omo ko pimo hospital womo chese omodie no kwebia eni sanse na ne womo eka ene se eyubi ena atumitu ewo ne bo no womo hye de eku abante no ede amagusia no enye no kwa sofo bi so de kwamsha ba so monte so akọ ede ama NPP fo na wo chese so womo anhwe ne ya Ernest ya Kumi die kwapo eye mukitwa emmabu na da bewu wo party ni no enye mmabu kitwa sanse no munchemu ena mede ebabesuma mesre se wo mi subscribe to na de be ona ka ho se ne be na upload ni to the one first person ya wonsa ebedi kan akabi I was saying say abo e de ya yensem na fibra Ernest ya Kumi me certain MP e de ma NPP amanya kono e wo akotan pesia so e da ne de to ye no ensem dodo na ena aba e de fasa wo dodo na so ena ache wo mo adwene e wo ho na ebusuya ya abrante efiri mu ababonten abekasa wo mo ekasa na mo kyerese wo mo de sa ensem na monten so aye kyerese an ba no anasa abrante ne kwa kasa na bubi na ya no se no kwa bia ni sa ensem na wo mo ekene no mo de wo mo susu se ayi obi ena ato mo de hye ni tuo e wo ne bo ani nti nam sa kwan so ato na nanom e wo ense do ebusuya no kwa so for ba ko so e de prophecy bi akọ e de ma NPP amanyoko na wo kyerese se party no anhwe ne ya emu mmabu no womo eba besi womo yie pa enye NPC nko na mum mmabu na di djuma ede ma party no se party communicators no ya afa na womo efefe ba no bibi asori de etia party na ebete sambabu na be womo se tototo e wo party no mu sei e na afa no ni mienu e ka ansem no esifai bono o ni abono ne bo no mo se ne bo na aloko she o ma na kuno o ma makun nyina nyame be chia mo ka yakofo be chia mo ka no asa de se sa ka ono o mo ni o mo ma ho nyame wo hwa komam enipa ne hwe de tie no papa no wa ye bia ma ye papa o metena asoso wa ye bia ma ye wa ye bia ma ne ye mu ye ohuwa no wa ye wa tu no osre no de kira wo ahwo ya ne enipa na ye PP for ahwo ya wo bia continue so betu no wa kuna asa se mama ka bibi kakra ye ne be mo akai wona papa ona bo ye be mama ya kan ye bebre ye bebre mi am gina he otumi tuka aba me fie mi hu ona bo a otuka kura ko hwe executive minya frɛ na kwen no afai bibia nya me ya sɛ yawa dai ni le kasai so hwe du mama me ba asema radega
aye ye okuya da me ba ne kasai ni nyina papa etie ya no na emo media ne amekan se NPP fo ye ni brefo NPP fo ye ni pa o mani bradie o mo san ye pesem nkuminya efi se radio station bi o kasai se o mo hwefa wa fam eni bra wa bre eni pempenso a o mo na bedu yen court bi eni wa yen ko ye tell police for the two pempem ya bo court for Ernest community obesi so no o metena asumpo no enipa wa wo mo yen akwatia ano enye nipa ketwa obi wo ho a obetena so a opese adwuma ni nyina ko na busuam wetami nkuminya Ernest kumi enye ne pe ne tamu so e o mu di tuo ho mu tuo ne di gu ne bo grab ne o makuna maye Ernest kumi yenya ne seso abemu ada yet about 7 January. Yes, I did this on the 7th. On the 7th, from the same who ye 7 months. Are they? And I'm here the ya, sir. Although you be and I was last MPP could not have back for ya. MPP could not back for the obra. Number who's a quit ya MPP for no. Oh, many brad ye. I quit ya MPP for or many brad ye. Obi abetena so 7 months but what start is some we obi aba mu ya ni prefo mama kolare ni ntedeka akola obo me pon anu wabi o wo friend anu wabi o 40 years last month onya July 2025 nyame ni mawura baabi ayesa parliament da kese na be duru wono omo se wo bi awura eho omo pe wo na ko mo hwa mu wo no wo be susu but ye wu wo no nyame ni wura baabi afa de mo se bi se wo no nie na wa mene wa wu obi ti se abi fo mo mo ni wa tanfo bi amene NPP from the year 1% na wo sha no ba ko sa ko mama ya obako so wo no asu wo na mene wa biri na wa tariti ani tufu ani wo na but body ni dia here wo hunu afi muntie bihu amanyoku a ukom na shibedefi a won ena won eye edi ayawo ye ka wo bi ayawo wo tiase bihu amanyoku a won ukom na shibedefi a won na edi ayawo won na ye kotokoro sisi bihu se amanyoku no eye yiye bebre na yiye na no won yo no na eye mabu na yiye na sama nyoko no hu se oman na sase no nya na se wo stopia de no a ebe hu mo fa ne mani agro mi se sama nyoko no ayi bebre ayi na mi hu mabu na wa manyoko no mayi mo bi no na se be fie ho ebi ni kokodi be wa manyoko no bi ni kasa fidie so mi musa ayi maguna yi bebre ko so sama nyoko as you know God to be in me mo fa ni agro se di mo manya Awurade ti bi ba bia asem kire yen na se ye kan se no na wo so wuti a no wa koye ho adwuma obi nka se fasika na bibio yen ya kire kom ye hu ni aka kire wo a e che se Awurade do nti wo ya kire ti ye ho adwuma obi ba no obi atem me wo udima tembia ye de be kire me na so de comment obi ama pe na mama ya print ama me na wo de fodi agro fi se mra kwan so hu hu no me ni watem wo be fun me wo wadi kadi matemu a me ye wo dwuma papa fi se nyo na osuma me ye kire kom dwuma o man no ye nya agro ne di wa hawo se the whole church ni ko fo bepo ni ye dwuma Ghana so ya se asofo o Ghana ha wo mu di mind games di kura no na adwuma man ho yo sa de no bi ba already ma revelation de tuwa no be di atem o be comment no ko on so tro ko eri hu na chi akwan you are joking ene na Awurade fa ye yebu bi apam bi ye wa apam o na bi achi ye bi adwuma no eni nti na ye kasa fa bi hu na ebo mu o kasa ya de ketwa ye ne asoma ye ho anke ye nya adwuma because me obi antua meka aha bosu me so na ye ko akofo bi ko na bompa ya enye ya na etwa fa basis ni ko bompa ya na man no man na etwa basis man
enti sama nyoko no mudi ayaw e wo mrache bedafie na omo na ye protocol sese wo mrache bedafie ni ayi akesi ye maba wale mranti ayi bebre ana ye wo mo binu ye young MPs ebinu ye young executives ebinu ye akandifo a leaders omo sama nyoko no se wo ye yes na enu akini sama nyoko no no enipa no bi akandifo omo a omo join groups ahodo a omo pese to yi be ye adwuma mo omo no ni ngwase fi otumi gada ma nyoko no but mo so omo ya na adwiri omo ya na adwiri ye mu ase fama fa na dan aboku nipa e no bi je omo am se sa dan na dem fo boku nipa no awrade mo fo ba ebere bi me ka bi kire mo ha ne mo komo primary 2023 because this man was a green light aso mo bi na ba ko di obonya we ba ko di red beso onye sei na sis me ka mo di agro eno na aba no saka chem se machine de from to ware no ware ma mo se Ghana ayi amayoku we flag ni basa we samo na pubu ni no se pubu di no ma so host de ma hu no enti awade mu ofu se mo pese mo challenge no awade do mo ba mo pese mo challenge no samudi tumi ahodo a emfo no awade pese akadifo ni bi e wa hohun ku a omo susu se omo di dominate mo pese mo di anu ni awade na nanti to this man na maka Ezekiel chapter 33 verse 1 to 10 ose se me suma se bi ba owo bi bo bi no anko kana se me wo nyankopon me tun kan teku na me bi sawo ne mo ko kana mo antia o se someone me akwa ko se la mesre se obeja wo comment e wo video yi ase e don na pro me subscribe button no so e too much gh ya kai se o de go ne be ka ho se le be na upload to the one first person ya won sa e bi di kan akabi all the social media platforms so ko wa e too much gh o subscribe no like no share na wo bi so e ni bi ahwe dark gold and I'm just so macro.